Wakorintho wa pili 4:16. Kwa hiyo hatukati tamaa hata kama utu wetu wa nje unachakaa, bali utu wetu wa ndani hufanywa upya siku kwa siku. Hilo ni neno la Bwana. Linatuambia kwamba tusikate tamaa jamani. Ingawaja maisha yana vikwazo vingi, yana shida nyingi, lakini wakati unamtegemea Bwana, Bwana hata kuacha. Mimi nitaka kutia moyo asubuhi ya leo kwamba uendelee. Vita ni kali, lakini Bwana ambaye tunayemtegemea halali wala hasinzii. Yuko hapo kila siku ili kuturejeshea tena yale ambayo yaliyochukuliwa na mwovu, yale ambayo yaliyoibwa na mwovu. Sijui wewe unategemea kitu gani kwa Bwana? Sijui imani yako unaiweka kwa nani, kama ni kwa Yesu Kristo ama katika watu. Neno la Mungu linasema kwamba amtegemeaye mwanadamu na alainiwe. Kwa maana kila ambaye anamtegemea mwanadamu mwisho wake ni deception, mwisho wake ni huzuni, kwa sababu unaweza kumtegemea mwanadamu leo anakupa, kesho anakupa, lakini mwisho wake atachoka kwa sababu ni mwanadamu. Jamani, tulete mizigo yetu kwa Yesu Kristo. Yeye tu ndiye anayekuwa hapo kila saa tunapomhitaji. Yesu wangu. Unajua kuna wakati unatiaga imani yako, unasema nikiambia fulani atanisaidia. Anaweza akakusaidia, ndio, anakupa promise. Wengine wanapanaga promise ambazo ikifika siku hiyo anageuka. Anakuambia jamani, mimi hata na mimi mambo ni magumu huku. Hata na mimi mambo hayaendeki. Sasa nifanyeje? Nikusaidie wewe kuliko nijisaidie mimi mwenyewe kwanza. Sasa ndugu zangu, tuache kuwategemea wanadamu, maana wanajaa tu deception wanadamu. Mungu yuko hapo, Yesu anangoja. Sio kwamba hakuoni, anakuona. Unajua kuna kazi ya Mungu na kazi yetu sisi wanadamu. Yesu anakaa anaangalia, aone kwamba anasubiria umwambie. Neno la Mungu linasema kwamba hata kabla hatujasema, hata kabla hatujafungua mdomo wetu kumwambia Yesu ninahitaji hii na hii. Yeye anajua tunahitaji nini. Anasubiri tu tumwambie. Sasa imani yako weka kwa Yesu. Kama ulikuwa na wategemea wanadamu, tangu leo acha. Tegemea Yesu Kristo ambaye ni tegemeo kuu, ambaye